Anu micing-ucing dia bae dulu neng. Jeung sebat lagi ucing di dia para rae kararo kene ya. Kadar ieu dulu atenangkeun eueuh. Ayuh musruk. Sakit tuh ini micinan ucing yo. Ya Allah, aing. Dulu. Ya tilu dulu he. Woi letik kene ieu menyusuk kene. Masya Allah. Oh parah di dina ge meng. Stroke geus galede di dieu mah. Ya Allah, ucing ras naon ieu? Aduh, dia ngagubru soh. Astagfirullah jalemanya mari cenah ucingnya. Dulu. Jauh ke yang indung atuh ieu mah. Musik paeh. Hidung ieu si black ieu mah. Masya Allah, dulu he. Bencit kene ieu mah. Astagfirullah, masih nyusuk kene di piceunan orok mah. Ayah ieu ya. Eueuh dahareuna ge eueuh. Datang di bae tilu ieu dieu nya. Gue berusaha. Aing boga susu tuh beng. Beda susu dia kuenya kayak kedengnya. Nyusu. Beuh darah riadak konya nu micinan ucing. Teu boga karunya dulu. Masya Allah. Ngatilu dulu ini jajaca. Nah, ini dia ya panggilingan di dia guys, loba nu micinan ucing orang dia ka dieu ya. Tanya orang dia orang mana boy ya. Insyaallah. Hiu. Cing. Ning si itu mana teh si unyil nyil. Nyil. Kami cenan si unyil kita. Bukan ayo. Kengin susuna lah meng. Oh dicuekin ku budak kudu dari dia dulu he. Nyil. Web tutupin aja web. Tuh. Iya sarua jeung dia nya. Oh lumpat sieuna. Pos, empengan pos. Dia mah. Kalah ka jero dia mah ngacoy sih dia. Black, empengan black. Harunya black. Empengan black. Dia masuk di dahar tah empengan black. Ngira empeng di ngempeng. Si black tah ngempeng dah. Tah. Ngira ngempeng. Galak si black. Nah, empengan tah. Galak amat dia black follow dia. Beuh, ini micin ucing dusun. Anu micin di bae dong di dia yo. Jeung sok pararae karunya. Oh, jeung leutik mata merada galede sedikit tuh tah. Silu tuh jeung itu tuh, ilu ada itu tuh. Ilu nuturkeun. Aduh tuh. Oh, si black gendung disusuan web. Suruh susu. Hei. Kawan dia. Susuan ke dia. Tah, sukan serbu. Cicing, guys. Tah, cing. Ah. Hei, sia. Mau liber parah ko yang dia tidak nyusun dusun. Masih upos. Ah? Si upos masih upos. Ambil si upos. Gerak yang dia pos penyusuan. Guys, untung masih ada stok susu ya. Nih stok susu Frelak. Nggak tahu nih suka atau enggak nih si meongnya ya. Mudah-mudahan suka. Ini cuma 2 lagi nih.
Kita akan coba seduh, mau nggak ya? Dan bilang itu. Hmm. 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 Gitu ya. Bu polong weh. Ha dulu tik matur dusun. Nen. Nih tempat boboknya. Sementara guys. Aduh, dia meng pololongo nung micin anak kucing masih nyusu mengnya boloon tuh ke karunya. Panggih kuda mus gede cakar meng peungeut nya. Urusan ucing renah dipicen anak polongo. Nih, badap. Ini sarare meng saya na beuh nu penting haneut. Sim hujan nyusu geus. Guys. Tuh. Dong aya anak suara ucing anak kucing ya. Ih, sugan teh tilu. Coba. Awas katijak anak kucing tah. Hiji deui dulu. Masya Allah, ieu mah onyen. Jaya opat ieu anak kucing. Masya Allah. Dulu, ayo opat guys. Masya Allah. Tuh, dulu lihat tuh. Nah. Ih, kamu lapar nih macam diberi susu ya. Nah. Lapar ya mah kayak nyusulan ya. Kayak nyusu. Lapar si onyen nih. Datang terakhir. Oh ya. Hang dia black ya. Ini black ya. Ya. Wih, nafsu ya si ini ya. Untung dia yang buah kan susu.